بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا قائدنا إمامنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدأ حديثي بنقل تحيات إخوانكم من أرض فلسطين، من القدس، من غزة، من الضفة، من المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى. Konuşmama ilk olarak Mescid-i Aksa'dan kardeşlerinizin selamlarını sizlere getirdim. Mücahit ve mücahide bacılarımızın selamını size getirdim. والتحية من كتائب الجهاد والمقاومة من أبطال سيف القدس الذين أذلوا الصهاينة. Ve yine sizlere Kudüs'ün tugaylarından selamlar getirdim ve والتحية من كل أبناء فلسطين الذين يعتبرون أن قضيتهم هي قضية هذه الأمة، وأنهم إنما هم أمناء عليها في صف المواجهة الأول. Ve size bütün Filistinli kardeşlerinizden selam getirdim ve Filistin meselesi tüm Müslümanların meselesidir. Fakat şu an onu koruyanlar Filistin'deki kardeşlerimizdir öncelikle. وهم يتطلعون ويأملون ويؤمنون بالله أولا ثم بالنصر بعد ذلك، وأنكم ستكونون بإذن الله شركاء في صناعة هذا النصر. Ve onlar Allah'a iman ediyorlar ve çalışıyorlar, çabalıyorlar zafere ulaşacaklarına. Ve sizler de inşallah bu zaferin ortaklarısınız. نحتفل اليوم بذكرى تحرير القدس على يد صلاح الدين الأيوبي، ونحن لا نحتفي فقط لنفرح، ويحق لنا أن نفرح، ولكننا نتوقف لنعتبر ونتعلم. Bizler bugün Salahaddin el-Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettiğini gününü kutluyoruz. Fakat bizler kutlama hakkımız var ama yalnız bizler kutlamayla kalmıyoruz. ولهذا سأشير إلى ثلاثة عناوين في فتح صلاح الدين الأيوبي للقدس. Bundan dolayı ben sizlere 3 noktaya işaret edeceğim. Nasıl Salahaddin el-Eyyubi Kudüs'ü fethetti? أولها أن أمتنا مهما كانت تظهر أنها ضعيفة فهي قادرة على النصر. İlk olarak bizim ümmetimiz ne kadar da zahiri olarak zayıf olarak görülse dahi inşallah zafere ulaşmaya muktedirdir. لقد احتل الصليبيون القدس 100 عام وكانت أمتنا ممزقة وبعضها يتحالف مع الصليبيين ضد بعضه. Salibiler yani Haçlı orduları Kudüs'ü 100 yıl boyunca işgal ettiler ve ümmetimiz paramparçaydı. Hatta bir kısmı onlarla anlaşma içindeydi. عندما انطلق المجاهدون لتحرير القدس كان هناك منافقون يقولون لهم أنكم لن تصنعوا نصرا. Ve mücahitler Kudüs'ün fethine başladıkları zaman orada bazı münafıklar vardı. Şöyle diyordular: sizler Kudüs'ü fethedemeyeceksiniz, zafere ulaşamayacaksınız. وكان هناك عملاء وخونة يتآمرون على صلاح الدين وعلى جيشه. Ve o bazıları da Salahaddin el-Eyyubi'ye entrikalar yapıyor ve kafirlerle beraber çalışıyor ve ihanet ediyordu. وكان هناك قادة يتحالفون مع الصليبيين لمنع صلاح الدين الأيوبي من تحرير القدس. Hatta bazı komutanlar vardı, kafirlerle işbirliği yapıp Salahaddin el-Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesine mani oluyordular. ورغم كل ذلك نجح صلاح الدين الأيوبي في تحريرها.
Fakat bunların tümüne rağmen Salahaddin el-Eyyubi Kudüs'ü hürriyetine kavuşturma noktasında başarılı oldu. في رسالة واضحة أن أمتنا هي أمة نصر وأمة عزة وأمة كرامة. Açık bir mesajdır ki bu bizlere, bizim ümmetimiz zafer ümmetidir. Bizim ümmetimiz izzet ve keramet ümmetidir. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. İzzet Allah'a ve Resulüne ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. إذن المسألة الأولى أننا أمة قادرة على النصر مهما كانت الصعوبات والتحديات. O zaman ilk meselemiz şudur. Biz öyle bir ümmetiz ki ne kadar zorluklar olursa olsun Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuşturmaya muktediriz. أما المسألة الثانية فكيف صنع صلاح الدين هذا النصر؟ İkinci meselemiz ise Salahaddin el-Eyyubi nasıl bu zafere ulaştı? أول شيء فعله هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى. İlk yaptığı şey Allah ile arasını iyi yaptı. فلا قوة أمام قوة الله تنتصر. Allah'ın kuvveti karşısında hiçbir kuvvet zafere ulaşamaz. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي النصر إن ينصركم الله فلا غالب لكم. Allah Teala'dır bizlere zaferi veren. Çünkü Rabbimiz buyurmaktadır. Eğer Allah size yardım ederse size galip hiç kimse yoktur. وربط الأمة بالله سبحانه وتعالى. Ümmeti Allah ile bağlı kıldı, Allah'a bağladı inançlarını oraya. ارتبطت الأمة بالله فتوحدت لأن هدفها في هذه الدنيا أن يرضى الله عنها. Ümmet Allah'a bağlanaraktan birleştiler çünkü bu dünyadaki hedefi Allah'ı razı kılmaktı. وحد الأمة وعلبأها بالجهاد في سبيل الله. Ümmeti birleştirdi ve cihadı onlara tanıttı. فلا نصر إلا بالجهاد ولا نصر إلا بالتضحية وبالشهادة. Zafer yoktur illa cihad ile var, illa şehitlikle, fedailik ile vardır. وجمع الأمة على قضية واحدة هي تحرير القدس وتحرير الأقصى. Salahaddin Eyyubi ümmeti sadece bir mesele üzere topladı. O da Filistin'in hürriyeti, Aksa'nın hürriyeti. وهكذا حقق النصر ودخل المسجد Bu الأقصى. şekilde zafere ulaştı Salahaddin Eyyubi. وسيظل اسم صلاح الدين الأيوبي حتى يوم القيامة رمزا لأمة عظيمة ولقائد عظيم ينتصر بالله. Salahaddin Eyyubi'nin ismi kıyamet gününe kadar bir sembol olarak ümmet içinde kalacaktır. أما المسألة الثالثة فما هو واجبنا نحن ونحن نحتفل بانتصار صلاح الدين. Üçüncü noktaya gelince bizim görevlerimiz nedir? Bizler şu an burada Kudüs'ün özgürlük gününü kutluyoruz. ما هو واجبنا ونحن نرى القدس التي فتحها عمر وحررها صلاح تحت الاحتلال اليوم. Ve bizim görevimiz şu an nedir? Hazreti Ömer'in fethettiği Kudüs noktasında ve Salahaddin el-Eyyubi'nin de özgürlüğüne kavuşturduğu Kudüs noktasında. واجبنا الأول أن يعرف العالم بأسره أن القدس هي للأمة كلها. İlk görevimiz bütün dünyanın şunu bilmesi lazım. Kudüs bütün Müslümanlarındır. ليست للفلسطينيين وحدهم. Fakat Filistinlilerin değildir. الفلسطينيون مسؤولون أن يكونوا أمناء ومدافعين عنها لكنهم يفعلون ذلك كجزء من أمتهم. Filistinliler şu noktada mesuldürler. Kudüs için çalışıp onun için gayret etmek, fakat yalnız onlar bu noktada mesul değillerdir. أما المسألة الثانية إذا كانت القدس قضيتنا فكيف نعمل لتحريرها؟ İkinci meseleye gelince, eğer Kudüs bizim de meselemizse, o zaman bizler nasıl Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağız? Nasıl çalışacağız? نسعى لتحريرها بكل طريقة ممكنة.
İlk olarak bütün mümkün olan yollar ile Kudüs'ü hürriyetine kavuşturmaya çalışmamız lazımdır. بدعم المجاهدين على أرض فلسطين Filistin'deki mücahitleri desteklemek, onlara yardım etmekle, وبحراك سياسي يدافع عن القضية siyasi yollar ile Kudüs direnişini desteklemekle وبإعلان العداء للصهاينة أينما كانوا ve İsraillilerin basınına karşı gelmekle. وسيأتي اليوم الذي يصل فيه أبناء الأمة جميعا للجهاد على أرض فلسطين والدخول إلى المسجد الأقصى لتحريره. İnşallah öyle bir gün gelecek ki ümmetin bütün evlatları Mescid-i Aksa için cihad edip ve Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacaktır. هذا وعد الله لنا. Bu Allah-u Teala'nın bize bir vaadidir. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وهذا بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لنا تقاتلون اليهود فتقتلونهم فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. Ve Kudüs'ün fethi Allah'ın izniyle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bizlere bir müjdesidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmaktadır: sizler Yahudilerle savaşacaksınız. Savaşınız esnasında taşlar ve ağaçlar şöyle diyecek: ey Müslüman, gel, arkamda Yahudi var, onu öldür. كما نقف اليوم هنا سيكون لنا أو لبعضنا موقف في القدس محررة بإذن الله. Nasıl ki bugün burada toplanmış duruyoruz, inşallah bizler Kudüs'te, belki de bir kısmımız Kudüs'te toplanacaklardır. ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diyorlar ki o ne zaman, de ki umulur ki o yakındır inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.